December ni som pathum sang ni som ni pakhat thotan ni ani Myanmar ram boina tu thar kan ngai thale dona tin khovel chanchin thar ngainom le bengver zualte kan ngai thatel bokang kan video masalama kan lo puan tawangin United States sarkar chuan China Myanmar North Korea le Bangladesh mimal le pol engamoza chu mihring dingna chanvo palzu ta puin a hreka Chinese intelligence company chu investment blacklist a telbok Canada le United Kingdom point US hi zomin Myanmar ram chu mihring dingna chanvo palzut wangin an hrek zui ve bok US President Joe Biden hoya North Korea ram hrekna asiamna hmasa berani China chuan US sarkar thil ti hi soiselin China ram chung inrel bolna a inrola apu US China embassy thupuang tu Liu Penggu chuan he thil hian China le US in lai china po ati chena sa thei hle don ni na soya sut le ngal turin US sarkar chu phut US in a hrek thar zinga hian Bangladesh Rapid Action Battalion potela hei hi Bangladesh lam chun na takin an soisel ngal bok Bangladesh Foreign Secretary Masud bin Momen chuan andrama Ambassador Al Miller Sukovin anlung oilo thu an thlen ngal ani Chin State Mindat Khua December ninga tlai lam khan lowa tanga ho nu fa in an chena in kota ra pu bom phum rapuak palin anu jok chu a hmuna a thingal afanu meichia chu a ke bungin pakau ku damdo in lama dalu ani thu don ani Mindat Khua atlom ngai pom number pakat chuan meiche ta in kota no pangin bom arapuaka chuti lain puitling pahnih chu anlo in bia no pang chu in fiabin rapu bom phum chu arapuak pala anu jok chu athingala no pang ero chu aki artui hliama no pang te ke pakhat chu abunga lelam jok po hliama alu po hliamna takatuara pakau ku damdo in lama thon an ni tina soi bom rapu wanga thita meichia hi hung wai ania Anu fa chu Mindat Khua Military Council sipai tele Chinland Defence Force te in ka lai train kho chunga omngam lovin lo lama an thlama an ko sa kho chung lama an in chu cholkar khata wei khat an tlo ve thin ani bomra puwa wangin no pang ni po akiar tu liam tle ma zonga tuara bomkam tu hi Military Council lam ani thu Mindat Township mipui ep to pol in thu chu an siam ani Than tlang khop tu sipai ten in engamoza tan halia heti hian September thla atanga tun thlengin sipai ten trum som pani zet kho chunga in an halna anita ti Chinland Defence Force ta chuan an soi Chin State khopui zofa ten kan mel hria tak hi in sang ni borvel omna khuania Myanmar sipai te lai pui awang le mi pui te chena in an hal zui zel awang hian in zanga somli paria zat chu mei khu le vudura tham ral towa khopum puya in mun lia thena mun khat chuang zet an ti cheto tina ani chu khochunga cheng mi sing khat chuang zet chu September ni song pariat sipai ten lai pui manga khua an pong ka chia ma tang khan sahim na zongin an tlan chezo towa video masalama kan ngai thlak to agin hetia Burma sipai hoin khua an beitir lamphei ka chuan Kang thel tuma tlan chuak Baptist pastor chung bia khum chu lo ka phlumin azung bun an du wang ringotin aku zung tang an lo tan sakhial to ani kha kan la hre theu ome CDF report alan dan chuan December ni riat karkalta ni lai ni tlaida ni vel khan zonmon uata in somporiat chu halania zanda rukle chan vevela phayar kiang wat lama in panga an hale bok he mini tlaida thum vel hian CDF le Burma sipai ho hi minute som kwa vel zet an in khuain waya CDF lam chuan sipai le an ma ni lama thi le hliam an om ve ve thu soin chanchin kim chang ero an soi thei bik lo ani ke ma ni lam atang point mi le sa kan in chan vea ma se tun thlengin an ruang po kan la hlom thei bik lo kan hril thei chin chau hi ala tlem hle ti in than tlang CDF thupuang tu chuan a soi Chin World Media lam chuan CDF pasal thra pathum aya tlem lo an thi ni in an ziak ve bok tun hnaya pasal tha inzom khom pol
Chinland Joint Defence Committee CJDC chuan pathian ni khan sipai te hian than tlanga in som thum pariat an hala thlani thum chung hian mipui ten an tlan chia san anin le lo te hian Myanmar sipai te kut hlei le ril ru chiat awangin hal atok reng mai ni an soi than tlang CDF thupuang tu chuan hetianga sipai ten in an hale chiam thin hi pasal tha ten an lo lam bun le thina wanga sipai ten an phak to ka an chan let na emo CDF pasal tha ten biruk le chol ha dam na na an man mai an lo wang ni kopa a hriat thu a soi Chin National Front CNF thupuang tu salai tet ni chuan Karkalta thole ni December ni sari khan Chin World Media hena sipai te che dan chung changa an pol ngai dana hrila a soi dan chuan than tlang kwa hi CDF in khuarna atanga hnai te ania CNF ten puitu tur in til bera khua an thunun mai lo nan emo mipuin an thlop lutuk tur ril ruai pe nan khua a in an hala khua hi ti chiat vek po an poisa lo ani a soi zel dan chuan CDF chu khua tanga sipai te no chua vek tumin a in bo sai meka Burma sipai ho hi uluk taka enzui po an tumani he thil hi kuang ko in kan thil liam mai mai lo a chan chu thil poimo tak ani tlat ti in CDF lamin chet lak an tum thua soi helai biala boruak in mun hi Myanmar ram mun dang ang bokin are hlei theilo chu ani bera eng thil nge thleng zel ti kan channel kaltang hian in lo ngai ven zel donia Khovel chanchin thar ngainom le beng ver zualte thilzom le thuak teng o US a ka liamta inrin nia thipui tlein chiat na nasa taka thlena mi somriat chuang an thitwa chin hriat lovin mi engawa zat omin thi zat po an la pun chaurin ani thipui hian Arkansas Illinois Kentucky Missouri Mississippi le Tennessee state te anwai na hlia in tam takanwai chi ani Kentucky state bi ka thipui tlein chiat na athlena mi somsari chuang an thi Kentucky Governor Andy Beshear chuan thipui tle hian mun sang sanga chiat na athlena wangin thi zat po an la pun chau arin thu asoya state puma state of emergency apuang hal bok Illinois state chimlam Edwardsville khua thlitle hian Amazon warehouse anwai cheboka building a hian na thoklai mi zavel an om ni hriatani mi somli panga chu him takin an chuaka midang ta chu building chima tangin chan chua na thok mek ani thlipui tlein chian na athlen na hmuna chan chua na thok tu te pui turin National Guard te tir ani bok President Joe Biden chuan an ramin thitle ator nat drap thlak berzing ami ani ti soin mi engzatin nge nuna chan le engang takin nge thil ati chiat dan an la hria chian theilo thu soya chiat na thlen na hmun te po tlo atum thu a soi Austria sarkarin COVID-19 vaccine lak vek na tur dana siam le vaccine lalote ina inkhung na tur thu pe ka siam du lovin inrin ni khan anram ko pui viana a mitam takin lung oilo na anlan tir police te chuan mi pui pung khom hi mi singdi sangli vel ni na soya Austria sarkar hian November thla khan COVID-19 vaccine lak vek na tur dan hi siama Europe ramzinga he dan siam masaber hi ani rikai an pun chole wanga sarkarin khuakhirna pon chua khapna siam chu nimin khana topa vaccine la to ta chu pon chua phalsak ani lain vaccine la lo te ro ina in khung chun zom turati ani nakum sangni somni pani February atang chuan Austria a cheng kum som pali chunglam ta chu taksalama har sanna an nei ani lo chuan COVID vaccine hi lavek turati ani sarkar chuan vaccine hi ti luina mangin tu ma pek ani don lova vaccine la lo te ro chu poisa choitirin atira euro zaruk US dollar zaruk somsari choitir anianga anhua euro sangthum zaruk US dollar sangni thleng choitir thei an niang ati heti lai hian mitam takin vaccine lak khi an du lova irinnia pungkhom te po hian sarkar thu pe ki soi selin an zalen na him turin an beijel don tien soi sarkar thil ti dan chu democracy kalphung ani lo tien soi bok Austria mi puizinga za asomruk pariat te chuan COVID-19 vaccine dose kimin an latwa
Europe khotlang ram zinga vaccine lazat tlem ber zinga mi an ni India ram lo nei tu te chuan farm lo pathum du lo na lan tira kum khat chuang zet an omna Delhi border chu ka liamta inrin ni khan an chua san tran ta a an zinga tamjok chuan an kholam an pan to ni Delhi khodai mun pathum Singhu Gazipur Tikri border ata hian ni kum November ni somni poruka tang khan mun sang atanga lo nei tu kalkhom te chu in khwarin farm law du lo na an lan tirani ma se sarkar lai puin parliament a farm law pathum su na tur bill a pasta ka wangle lo nei tu pol thil pu dang te po ti hlo tin vek atiam ta ka wangin lo nei tu te hian nor ti top an rem ti ta ani Jai Kisan Andolan Group Vice President Deepak Lampa chuan inrin ni khan Singhu border lo nei tu in khwa zinga za somriat Gazipur border atangin za somale Tikri border atangin za somruka tanga somsari te chuan an in lam an pan ngal ti soi border area a norhuai hodna bula kong pui khata po December ni som panga tang khan honle thei vek ani toang lo nei tu po sang in telkom Samyukta Kisan Morcha SKM Shwai tu Rakesh Tikai chuan Gazipur border atanga an kholam pan tur lo nei tu ta chuana motor avai liamani Tikai chuan Delhi ram ria an omna mun chu December ni som panga a achua san ve don ti soi SKM chuan nakum January ni som panga a review meeting an nei dona heta hian sarkarin a intiamna te ala ti hlo ting lo ani chuan nor an kalpui chhun zom le ngal don ti an soyani India ram sarkar lai pui chuan nakum January ni somni paruka Republic Day lomna nei tora Central Asia ram panga Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan le Uzbekistan te chu khwalian natan asom hei hi arwala Central Asia ram panga te khwalian an tanwei khatna turani Republic Day lomna a khwalian atana ram pakhat aya tam som ani tum ni na ni bok sang ni som pariat Republic Day lomna khan ASEAN ram te chu khwalian atan som an lo ni to ka ni vel liam ta tang khan hemi chung changa hian in biak na an lo nei to ani hei hi sarkar lai puin Central Asia ram te ne na in zom na anei ti nge na tura amalak na niangai ani Prime Minister Narendra Modi chuan Central Asia ram te hi kumsang ni som panga khan alo tlokim vek tua India Prime Minister zinga tlokim masaber ani bok December ni som pariat atanga som pakwa hian New Delhi a Central Asia le India Foreign Minister ta chuan meeting an nei dona hei hi meeting an nei tum thum na turani atum khanna tan sang ni som pakwa January thla khan Uzbekistan a Samarkand a meeting hi an lo nei tua hemi tum hian India ayoin heti laya External Affairs Minister Sushma Swaraj atel ani nikum khan hripui leng wangin meeting hi virtual hmanga nei ani thung kumsang ni songpalia Prime Minister Narendra Modi an thu nei na chana tang khan Republic Day lomna khwalian tur hian US President Barack Obama sang ni songpanga te France President Francois Hollande sang ni songparuka te UAE hruai tu Mohammed bin Zayed Al Nahyan sang ni songpasria te ASEAN ram som hruai tu te sang ni songpariata te South Africa President Cyril Ramaphosa sang ni sompakua te le Brazil President Jair Bolsonaro sang ni somnia te som ani toa kumina khan UK Prime Minister Boris Johnson chu ronkal tura beise nia ma se COVID sileng wangin a ronkal theita lo ani United States astronaut Masaber Alan Shepard afanu Laura Shepard Charlie chu inrin ni khan Jeff Bezos a Blue Origin rocket ship magin space a ain kap chuak inrin ni khan Blue Origin commercial spacecraft magin mi paruk van boruaka anin kap chuaka minis somvel space a hun an manua khovel lama an lo let le ani inrin nia in kap chuak zinga hian NFL star train Good Morning America anchor Michael Strahan potela
kumin chugin Blue Origin in van boruak a mi aka chaw voi thumna ani to an si fat rocket thara si tom zong zong si druk luak khat veka vana mi an ka chaw voi khatna ani thung ningania in kap chuak to tur kha an ni zoka ma se thli anata wangin an son hla a in rin ni khan Van Horn Texas atain an kap chuak ta ani Laura Sipat Charlie apa Alan Sipat hi kumsomruk liamta mei ninga sangkha zakwa somruk pakhat khan Florida Cape Canaveral atangin space a in kap chuaka sangkha zakwa somsari pakhat khan thla a alon to bok sangkha zakwa somkwa pariat khan kumsomsari palimi ni in athia afanu Sipat Charlie hi kumsomsari palimi ni in vana in kap chuak vele chia bok ani le viewer ta hnena ngenna atom nan I han da vele tiang viewer ta zinga kan channel min la subscribe saklo in om chuan subscribe ti kha milo me saka minlo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chowa tin kan video upload thar te hi in lo mua in lo don ngal zel theina turin notification bell kha in metanga ola in da don ya